Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der spiller vi for første gang Jurassic World Evolution. For mig det ja, jeg håber I kan høre mig. Jeg er lidt her til morgen. Jeg skal lige se. Nej, jeg har ikke. Væk. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør det her. Det er så langt. Jeg kan tænke. Oh shit. Jeg kan ikke huske. Oh my god, jeg tror jeg det er år, tusind flere år siden vi har spillet det her. Okay. Let's begin. Stored. Her nu. Vi begynder på en eller anden, som jeg ikke kan huske, hvad er. Load. Back. Quit game. Jeg skal bare lige. Hvordan kan man? Channel. Exit to menu. OK. Den der T-Rex der, den så. Ja, jeg har set alle filmene. Det er også en af mine yndlingsfilm, selvom min yndlingsfilm er nu godt sige det, King of the Monsters. Hvordan nu man går ind på det? Hvordan nu man laver en ny en? Iceland. Jeg ved ikke. Sådan der. Okay. Så kan vi starte på endnu en. Hello. May I say welcome? My name is Dr. Ian Malcolm. You may have heard of me. Well, correction, you should have heard of me, especially now that you're here. So before you are the islands that you need to manage, if you can. The 5 deaths. Jeez, if only there had been 5. Okay, this is as good a place as any to begin. Isla Matanceros. Isla Matanceros. Yeah, you can get your feet wet here, and you should. Ja, undskyld for den dårlige grafik. Big angry things are, and we'll be ready before you. Meget undskyld for den dårlige grafik. Jeg har jo simpelthen en gammel computer. Har jeg sagt i nogle af mine andre videoer. Så skal vi lige. Ja, dernede har vi I'm Cabot Finch, Public Relations and Crisis Management, and I'm here to help you. You'll start by building a Hammond Creation Lab. We've already started on an enclosure for you. You should just attach it to the side. But watch out for dinosaurs. Just kidding. Okay, so focus on what you're here to do, which is create dinosaur facilities on the islands we call the 5 Deaths. Actually, Las Cinco Muertes.
because Spanish is the lingo of choice around here. Så skal vi have sti, hvor vi ikke gerne får sti. You'll need to connect it to the pre-existing network of paths in the power grid. Sådan der. Now comes the real test, incubating a dinosaur. You'll start with a Struthial minus. Okay. Select the creation lab and pick a hatchery bay. There's enough genome data for your first viable dinosaur. Okay. Hvad skal vi gøre? Jeg forstod det ikke. Creation lab. Incubate dinosaur. Instotominus. Incubate. Machinations of the ambitious, undoing extinction, playing with nature's laws. What can possibly go wrong? Come on, Doctor. You know we've Glæder mig learned til. so much and invested even more in our Jurassic operations since the last Jeg glæder mig time. til at se den. Yes, Mr. Finch, yes. Selvom jeg har The set den last før. time. There's always a last time. Minus. And a next. Den er snart klar. 3, 2, 1, bing! Here comes. Ha! Ha! Den Life, er nuttig. it begins. The most precious moment, the result of incalculable actions and reactions, trials and errors, genetic mutations and unknowable combinations, chaos, Oh, all leading to a living, breathing, thinking being, an entity, distinct and unique. And den er now ret godt we, lavet. you, just manufacture them. So, well done, I guess. Nå jo, sådan der. Så har vi vores første dinosaurer. The Hammond Foundation has 3 main areas of interest: security, entertainment, and science. I've already nudged the heads of each division to reach out to you personally. They'll offer opportunities and incentives for you to be part of their team. Choose one of their contracts. It'll help you develop your facility. Hvad skal vi tage? Jeg vil jo gerne have dinosaurer. Vi tager den her. Ah, Dr. Dua. This is our new Director of Operations. I'm aware, Cadet. I'm Dr. Dua. I run the science division of our operation. Okay. Okay. You're going to need to build your reputation in the science division. Vi kan Not se, easy hvad with der me sker around, deroppe. but you'll manage. That means managing our dinosaur population and seeing that they are flourishing. Contracts can be requested from the division heads inside the control room. Complete these to increase your reputation and gain additional revenue to keep expanding your park. Hvor skal vi så stille den? So, one more thing. Your reputation. Your rep, quote unquote. Keep an eye on it, okay? If you have a solid reputation with a division, you're more likely to benefit from them. Financially, I mean. Så But, har vi fået like bygget det. life, it's a balancing act. Each division is vying for your attention, and if they don't get it, they tend to take it personally. Okay, det forstod jeg ikke. Jeg vil gerne komme ind på det der. People think money makes the world go round, but they're wrong. Contracts make the world go round, my friend. Obligations and commitments. Complete a contract and your rep with the science division will increase. Meaning you'll be able to take on more complex and challenging missions. Se her.
Kratosaurus. Og her har vi Danmark. Vi har også en... Okay. I've got an interesting opportunity for you to consider. It will allow us to work together to create life. Pure life. If you've been listening to Dr. Malcolm, then you know how important this is to us. And to me. Dollars. Dick teams. Kratosaurus. I knew you were my kind of person. Hvorfor? Inquisitive, Jeg kom til at trykke på den and der. I knew you couldn't resist this opportunity. Nå, nu So bliver let's den get started. et Montosaurus. Together, we can create a more authentic version of our dinosaurs. That means a complete genome. And I think you are up to the challenge. Don't disappoint. Good. Your first expedition team is out. They'll bring back what they find to the fossil center for extraction. Okay. Der må gerne komme nogle mennesker. Ellers så skal vi bare i gang med at få Your noget job til. is simple, really. Create dinosaurs which attract visitors to your facilities, brings in capital, money, which means you can do more research to build better facilities and create more dinosaurs, and there you go. A circle of life, development and resources, nature and commerce. See? Simple. Okay, så ved jeg det. Ja. Hvor er den? Nå, den fræser rundt der. Hej. Hej, buddy. Nej, det er den move, det. Hey. Hej, Dominik. Du ligner en med en hjerne på størrelse med en pebernød. Så. Hvad skal vi nu lave? Hvad skal vi nu lave? Og nu regner det. Kan man ikke få lov til at kigge op? Vi er snart færdige. Help. Ja, tak. Ja, der. Vi vil gerne have gæster. Guests come into the entrance to see dinosaurs. Even gather search for introduce. Okay, så vi skal have et eller andet. Vi skal have et eller andet, sådan folk kan kigge på dinosaurerne. Og jeg tror det var enclosures. Ja, det var her. Viewing gallery. You should extract genomes from fossils that have been collected inside your fossil center. That will increase the amount of viable data you have to create dinosaurs. Så skal vi hele vejen herhen. Nu skal vi have power. Her. Jeg kan ikke huske. Så har vi fået bygget det. Ja, path. Nå jo, vi skal også lige lave en sti. Sådan der. Så, kom. Mennesker og damer, kom til mit. Kom. Kom. Hvorfor kommer de ikke?
Kom nu. Nå. Fossiler. Hey. Øj. 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 The Fossil Center lets you extract DNA from fossils and amber in order to create new dinosaur genomes. Exciting! Her. Så. Hey, I'm Isaac. I've been hearing good things about you. I'm in charge of the entertainment division here. What good is the world's greatest show if no one sees it? Don't answer. That's rhetorical and painfully obvious. What I'm saying is that we need people in our parks. Yeah. Fill up our facilities with warm bodies. Numbers bring revenue, excitement, and opportunities. Skal vi tage imod den? Skal vi det? Vi tager imod den. Hvad er det her? Noget andet. Ja. Kom til min park, folk. Kommer der folk? Jeg venter på at se det første menneske. Добро пожаловать в мир Добро юрского периода. пожаловать. Желаем вам приятного и безопасного отдыха. Mennesker. Okay, så skal vi virkelig i gang med at få lavet Incubate. Edmontosaurus. Hvordan er det nu, man gør det? Vi skriver lige... vi kalder det hej. Så hedder det hej. Nej, hvorfor kiggede du derind? Det var ikke derind, jeg skulle herover. View først. Extract DNA. Okay, så venter vi bare. Hvad er det her? Nå, det er Strotomimus. Den er i gang. Så vi sætter også lige den her i gang. Okay. Total profit per minut, det lyder godt. 1000. That's nice. Vi skal have den der Edmontosaurus. Er der nogen heroppe endnu? Nej, det er der ikke. Vi skal lige have sådan en... hvad er det nu? Det er lige meget. Ja. Så skal vi bare vente på, at der er nogen af de der kontrolrum. Hvor langt er de nået? Den er lige færdig. Edmontosaurus. Hvor er den anden? Nice job finishing the genome acquisition contract. Makes you look good. Makes you look very good. Just don't make the rest of us look bad. I'm only kidding, but not really. Skal vi sælge den her til 100.000? Ja, vi sælger den bare. Så har vi da fået lidt penge. Skal vi få fundet lidt gutter? Edmontosaurus, Strotomimus, Triceratops. Skal vi sætte den her i gang? Skal vi? 70.000, det gør vi da. I USA, så er der også den her nede i Asien. Hyongalingadangadangasaurus. Så har vi jo vores fornemme park. Der har vi vores Strotomimus.
Jeg har ikke spist morgenmad endnu. Hej. Den er klar. Vi giver den ud. Altså, vi kan simpelthen ikke andet. Jeg glæder mig til at se vores Edmontosaurus. Edmontosaurus. Kommer der flere people? Den er snart færdig. Er der nogen, der er i? Er der virkelig nogen, der er i? Der er en! Dinosaur ready to release. Go to high. Release dinosaur. Så ser vi den. Jo, den er nuttet. Den er nuttet. Er den ikke sindssygt nuttet? This dinosaur, the Edmontosaurus, was originally uncovered at a site in Canada. I'll let you guess where. The T-Rex thinks these are delicious, and who's to argue? Hvor den ligger og sover. Sleeping. Drinking. Vi skal lige give den noget mad. Hvordan Enclosures feeders. Hvordan? Hvad er det en orm, det der? Edmontosaurus genom. Vi har den nu allerede, så hvad skal vi gøre med den? Altså, vi kan godt sætte nogle andre i gang. Hvad har vi herinde? Research. Jeg vil gerne have en Triceratops. Minus Triceratops. Dig-teams. Så har vi sat dig-team i gang. Et dig-team. Nu mund. Hvor er det jo et Edmontosaurus? Map. Nå, den er derovre. Dinosaurus. No cars. Wait, what is this? Escape. Jeg synes ikke rigtig, der kommer nogle fyre med. De er der, det her. Hey, Okay. how'd you like to be even more busy? How's a new contract sound, huh? Skal vi? Nej, vi dieseliner. Nu til jul i Angora. Salat med hjem til mora. Hey. Før. Det er bare en. Nej, tilbage. Kontrolrum. Så skal vi altså finde en. Er vi egentlig i gang med den der Triceratops? Jo. Brontosaurus. Så går vi herhen. Der er noget her med en Brontosaurus. Der er noget hernede i Australien. Der er en, men den er låst.
Ja. Jeg tror, jeg vil stoppe dagens episode i dag. Husk at like og subscribe. Klik på, når jeg har subscribet, så er der sådan en lille knap ved siden af, sådan en klokke. Tryk på den, og så vælg alle. Nu kommer de tilbage. Men vælg alle. Og så husk at like og subscribe. Vi ses i næste episode.